Баға коракка үнкүлүр Жакускай республикатағы проекті мүктенне. Үнкү коллективтарын иккердыларынағы көрәқтәхи бұсырытағы истутола кый сәттон сылғарананна. Білетен әттіққа үнкүлүр Жакускай үнкү фестивалын бастықы түйімеға аспыт сыл сәтінетігер сағаламыда. Сұрық ансамбллар теменер ыйыға үнкүні жүхүйі бұғытынан тұрорбуттар онын жүллүр сүбе онына көрәтші бейревлен ұлылар. Бұйыл қыттақчақ саны қағыңытағырда әлбәқ буолбут. Үөһээ Бүлүү хаһыата үгэс буолбут бүйөһөн бэһис эстафетатын тэрийдэ. Улустагы хаһыат редакцията 1906 сыллахтан спорт сүүрүү бырааһынньыгын ыытар. Быйылгы бүлөйдäк эстафетага 35 команда кытынна. Сехиле биһиги улустагы устар бөлөхпүт материалыгар. Үөһээ Бүлүү хаһыатын биригер эстафета 1906 сылтан бүлүе бердүгер комсомольская болсукка сүүрүннен сагаламыта. Ахара тыллах ахагас сир болан сыньялаң паркатыгар көһөрүлэ сылжыбыта. Сүүрерге кырага сатабыла соқ болан келиңин кемген эхеле кин улсаларынан ытыллар. Ари эрдиги тачыбыт. Он апрель 10-нигер игени тачыбыт. Ари оннут бир тоңурукку кумак кутан барамыт оннут хүддәчибит калтыркая хоогары болдун. Быйылгы эстафетага 35 команда кыттан кахаңгытагар дәлбәк быһыйдары түмтә. Көрөктәһи 100 бөлөгөнөн арыксан агасы таптан турда. Бастыкы бөлөк 9 класстарга дери 2 бөлөк 11, онтон 100 бөлөккө улус нехелектерин командалары кытынылар. Үһэтис класска эмияманды кажа хүрбүтөм. Ада берин результаты меньше болот. Бүйөн бэхис түгүлүн ытыллар Үөһээ Бүлүү хаһыат биригер эстафетага бастыкы онна 2 бөлөккө Марки Горов атынан 2 номердәк сүрүн оскола бейтин күстә белемин кырдырын бастыки меслери латтата. Онтон 100 бөлөккө Үөһээ Бүлүүнү хилеген сүмердемин командата кыйыны сетисте. Баракыктагы биттер. Нехиледа кыраты калысы хасыбытылыбыт. Октагында барыта, палкада түһәрәһен барыта халтырыян. Онна салбага тибекке хим бир хүрәгән. Энникетин эстафетаны сүрбэхис манчара нюларын көрсө тутулар стадионга терьер буланнактар. Евгений Тойтанов, Александр Дамов, Сахалин, Үөһээ Бүлүү.